Lama kasumungno engkha paithakni kok lama kasulaimani jari hamyangjak lama Swnamrina ni samung jengai rejakha kedekma bisi kaitongkha thangpai khlaijaknai lama belaikhino hamsugi angai tongmani Swnamrina grai kebo malkhung mothornai rok salbrum malkhung tuyei thangpai khlai burum no jengjalo klai tongbayo tangsalni phungo damchar hai tamai tongma jorawo Amarpur Jatan Bari Paharpur hati Amchaio tongnai lukurok lama kasulaimani koktoma lama kasunai rok saka datino borokni lama hamya angjakno Swnamrina ni nangnai hayakhe lama kasumung rosajagla yagulo koktoma khanakheno thang sogoikha tang betekni tang phangrok tei lama Swnamrungni samung chengsabui rejaka hwnai saka borok yagulo no lama kasumungno rosawui nahalaikha lama kasunai rok Fiaba oro tabuk sumong kotor karsaja asuk bisi kolokma romoi tamni bagai Swnamrina rejagya angna klai lama hamya angai tongmani salchaya salniya waire waino shahor jagai tongo fiaba sikango tamni phayei naifia gaja tamni Swnamrina rufaya gaja sal burum no tongkosong lukurok borni jingjal yakagrina bagai obahaike lama kasunani nangkha hinke hamkrani bagai kholawo ongkhorei lama kasulai mangda tongbai sinai lukurok ba samung humung yakare okbukcha lama Swnamrina dehnei sanai lama kasulaimani paithago borokni a kostoni buthai kaham mankha Nere 2-3 गाड़ी दा दुइटा ना था एकदम मैक्सिमम 10 पे कॉल करी तो हरे फेर बनो तो बड़ा होया उतना लाल तो क्यों फेर रोलर में तो सारे आइया हाफा को उतना फुल करे আমি শুরু করে জেসিবি জায়গা প্যাক করতে हां इसके बाद काल हम क्यों थाने के पास देखना तीन चीज पर समो इदगुरा की गुवा बीसीबी का है ये ro Paharpur cium mai rom jie porwa song nai gade brom nisi bazar bagles botoi nai mai rom bos talas botoi nai Class 10, 12 pioneer ni ba oe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore ye to free admission. 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na 199 yak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and ba oe Dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459.